Good morning, Jotono. Hanya hendak nak blog itu saya kobok jago. Tini 23 nong boleh 23 January 2022 Pongo tangin harus horogo paika roh nuan su tokana. Horogo tini payment karon hingkai haisi. Tahu hemale 16 yakau 17 Februari 16 yakau 17 Februari wa di polis sunako. Umuni bagai kisah practice kaina family khato khage practice nong phunung malia kisa phunung mano ta hamata bog iko ta paransi khabron family main road judar phaike kam se kam krang na iko 1 kilometer 1 kilometer 2 kilometer ngana musuk bai to ngya 1.5 kilometer bai to ngya angna mano kom ungkur nango tam 4 kilometer khabron nang sam khana bole 4 kilometer khabron nang pu 21 minute ki 21 minute ki 4 kilometer khabron nang pu ba thine kaida thine to tam thine daily practice khai tam tam sa tabo iko book down khai kya kusunu to khamia kusuni khana ro khai na tini kisa khaprunga ingete khaprunga book down kisa khai kya exercise ki kisa khai kya ingkai tabun rok an rong na naitung laita bahing jak kisa blog rok jaja khai ko like ready share ro khai ta comment ro khai di subscribe ro khai di ta musung yang ko ta khai di heda kolok misik mini video buri ke slamna ne oma kok se phayang thangbla ha sini Tripurasa blog rok buri ke slam jase kolok 10 minute 11 minute 12 minute मेरे बस के नहीं रे बाबा मेरे बस के नहीं इतना ब्लॉक करने के लिए कम से कम मेरा बस के तो 5 मिनट और 6 मिनट होगा कम से कम इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यार कहाँ से बात लेके आते हैं कहाँ से ये सब यार क्या रे मेरा नरक साबिना भी किसा नो बुटी के नरक 5 6 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट खाइमान ओमा सरक लें एंगेता kisah ko di support kebiri kisah sini Tripurasa ne blog Tripura ni blog ara मान नंदरा 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ओरी बाबा 8 मिनट 11 मिनट 12 मिनट कम तो नुगिया बुढ़ी के जाने से खाइबे सेमी promote ta नरबो हेदा इंगाय o jaga no ani o video no ani o blog no en khainai norok ke support khadi like khadi comment khadi share khadi heke si Tripurasa ba kuzu kala nyamle heda ta kon bai o jaga no tesa norong no wes khapio ani hai phungka hamung phika ta khana nangkha video no oro ne en khaika